Hey hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar acher tu lerem sang ralte Mizo mi state pona tangkhang te shwai hona turba ka Kolasep district ram ria duty te puina turin chief minister's relief fund atangin chengnoi som chuang pek chu ani Health Minister Dr. Al Thanglianan ZMC COVID-19 damlo enkol dam tu doctor le thoktu te hna lom tu soina thil pek ahlan Shileng wanga Delhi changa sia ha district ho tur phur tu bus tu tukin khan toy pi south khodaya acha swala liam na lutuk anom shria tani lo Nagaland Arunachal Pradesh le Assam COVID-19 shikai mu bel zelani Committee on Utilization of Chief Minister's Relief Fund chuan CM Relief Fund for COVID-19 atangin Mizoram mi state ponatang khang te shwai hona tur ba ka Kolasep district ram radio ti te poina tur sum pek chuani Jalandhar MZP ne na cheng sing ni zali pe kania Kanpur Mizo Fellowship cheng sang ruk Indore Mizo Welfare cheng noi khat sing ni sang sari le zani Allahabad Mizo Welfare sing sari sangli zali pe kania Bihar Mizo Welfare sing thum sanga Ajmer Mizo Welfare sing khat sang ni Raipur Mizo Welfare cheng noi khat sing sari Jabalpur Mizo Society cheng sing kwa zani Meerut MZP ne na cheng sangli zariat Goa Mizo Welfare cheng sing riat sangli Gujarat Mizo Zirlai Pol cheng noi khat singli sang ni le zariat Jaipur Mizo Welfare cheng sing sari zariat Kerala Mizo Welfare cheng sing thum North Bengal Mizo Welfare cheng sing riat sanga le Bhopal Mizo Welfare ne na cheng sing khat sangli zali pe kani a Kolasep district ram duty VLTF ne na cheng noi khat pe kani bok Vena som pek choi vain cheng noi som sing ruk sang sari ani Agriculture Minister Pusilarin Sangan Wayne Khan Chong te tlo in Chakma Autonomous District Council member tane naning kom ho baka COVID-19 lakame puyen himna na thok tu ram ria VLTF te atlo bok CADC Rest House CADC Chief Executive Member Purasik Mohan Chakma le atho puitanen Minister hi inkomin COVID-19 Sri Lanka ra thil dang zong ain ele bar tur chumamo berani wangin har sana thleng thei laka lobin ral rina in todel turam malaka poimo ani ati Minister chuan chong tele a chevel chu in todel pui thama bole thlai thar chuak thei tur mun tha le om tak ani thule tun lai thiam na le khol chang ka manga malak tha hriat thu soya District Council try to te chu hemi atana mala tura cha in atula pianga tanpui tura anin honreng thu soya CM kuta nim ka na hlo le khol enga mazat ba ka thlai chenga mazat a hlan ani Agriculture Minister hian COVID-19 lakami puyen himna na thok tu ram ria VLTF duty te tlo in andin mun le har sanate azot fia anma mo sang sang dam doi le rig rum thilaman tur man ruate silpolin le poisa fai te ahlana MNF General Headquarters po in VLTF tan silpolin le poisa fai an hlana ni Health and Family Welfare Minister Dr. Al Thanglianan COVID-19 na wanga Zoram Medical College ZMC damlo om enkol dam tu doctor le nurse te komin anin pek na le hwai sena fak omati thu rila lom tu soina thil pek ahlan Health Minister chuan COVID-19 wanga damlo enkol dam tu te chu Mizoram tan COVID-19 pasal tha te anni thu soin anin pek na le hwai sena ba ka pathian ka ishwana le Mizoram chung le pona mithanem ngai da chong tan chana ani atia record ro pui le chonum tak an nei ti soin COVID-19 damlo enkol tu zong zong te chu lom thu rilani Health and Family Welfare Department invoice na po athato kani ti hei hian atilang ti soin department na thok tu zong zong te chanem ngai na chu thei ngil chen ni lo atia ZMC sample testing laboratory nei turin man mo taka mala kani thu soin COVID-19 lau wanga na thok tur anin mo zo lo lain Mizoram Police mi som panga ni chung na tlanga an tho chwa wangin sample testing laboratory po ahun taka nei thei ani atia Mizoram Police chunga lom thu soi ti soi bok ZMC Medicine Head of Department Dr. P. Silaram enga chuan COVID-19 do tura ZMC imbo saina chu athatok ti soin komen January thatop lamatang khan mumal takin imbo saina kalpuya ni tia ZMC a thokten training thatak anlo nei to awang le how to ten ma lo lak ma wangin COVID-19 positive case Mizoram a ompo in antal boy lo ti asoi Dr. P. Silaram enga chuan
COVID-19 na chu na tia chian har tak alaneri a damlo en kol ngai an nei tir khan an zam lo chu anilawa ma se chi ai lovin an tho tur te chu thatakin an ti theya zedem sia thok te ba ka mun sang sang Mizo doctor thiam tak te diklai po biak ron the anom thin chu an hlok pui hle ti asoyani COVID-19 vangadam lo en kol tu te Dr. Pariat Ward Superintendent Pathum nurse som ni pangale 4th grade pali ania COVID-19 na vangadam lo hi ataksa virus ain thla pun tam dewa wangin en kol dam chung hi arei deu nia soinia dam doina hian ni samli panga omin me ni kwa khandam takina chuaka achwa no hian home quarantine de chun zom min tuna hian a zo fel to ani damlo en kol tu te hian dam doyan pek dana ICMR le AIMS protocol film khur taka an zom thu soyin tuna hian ICU wa damlo arwalin som pali anan kol thei thu le atul hunam hanatan ICU khum somni pani om theina rom man lo kani thuan soi heba ka hian doctor laramenga chuan Mizoram pon tang khang lo ho tur te uluk taka endik tula an ria thu soin abi kin red zone le containment zone atanga lo ho te chu vil uluk zwala tula ni ati hein kam ho na huna hian medical operation team chairman Dr. Jadar Thiam Sanga health secretary pu age la leng moya health principal director ZMC director le registrar baka national health mission director te an telani Mizoram Journalists Association MJA General Headquarters chuan sarkar sum in ren chem na tura ro mana siam zinga Mizoram chanchin bu te eibel ngong thei zonga ro mana om tel chu paisak le turin chief minister puzoram thanga an ngen MJA General Headquarters right to the hian Wayne Khan chief minister hi office a mu in hemi chung changi an thlena coronavirus hreleng wanga Mizoram sarkar boidan le har sana an riat pui thu le sarkarin adin committee on economy measures in sumren chemna atana rotna an neite atlang pui thu an thlop lain he committee rotna zinga online advertising le publicity lam kalpui war tura rotna om tel chu chanchin bu tan chuan anei zona topa theina ani wangin paisak le turin an nge nani chief minister chuan sarkar in ren chemna tura rotna chanchin bu te in tunun vena shek tel theina om chu in ren chemna atan sum tam tham akal pha arin chuan lo thu soin an thu thleng chu lo en zui tu le sarkar ho tu dangte alo soipui tur thu te siam Chanchinthar sarin lo thu te MJS tu te chu alo shilani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Shileng wanga Delhi tangkhang siha district mi phurtu bus tukin dar nga vel khan lunglei district chung Toipui South Khodai Wayside restaurant omna bula acha swala bus chuang jinga meiche pakhati lo chu hliam na lutuk anom lo Delhi tanga siha district mi phurtu bus a hian Delhi Mizo tangkhang pakwa ba ka lir thei khaltu pahni an wain mi som pakhatan chuanga an che swal chan taki hriat alani lo longklai kan correspondent ngatral te soidanin chan chua nai film khur takin Toipui South VLTF 10 an thoka longklai takin medical team tir ngal an ni a che swal na tel Beniar beli silo chu akong na deu awangin ambulance in sia hapan pui ni a michuang dangte po longtlai DC in ba sangai tu asaka sia hapan puyan ni Naglana Wayne Khan COVID-19 shikai mi pakwa mu chwale ni a anzinga hian Dimapur mi pathum le Kohima mi pathum an telani hengtin hian Nagalana COVID-19 kai som pariat moni to a Dimapur ra som pani Kohima panga twen sanga pakhat moni Shiveiti an district cheva COVID damdoi ina enkol ni in ngai tu amanam launia thudanani Arunachal Pradesh po shikai pakhat ombelin heinen hian hestida COVID-19 ve chu pathum ani to a pakhat chuan thamasa khan damin damdoi ina chua san to a pani dangti enkol me kan ni Asama po shikai mu belzel an ni a State Health Minister Himanta Biswa Sharma Soidanin shikai zasari samriat pathum mu chua to a enkol dam samriat pasari om to in thipui pali anom to a state danga ho pathum anom to boka shivei enkol lai chu zaruk samriat pakwa an ni Khau puang in ramchung thanglam le mar thanglam bial ati boy mek lain Department of Agriculture and Farmers Welfare chuan Rajasthan Punjab Gujarat le Madhya Pradesh te khau puang terem turin sale zolin be puyan thlaka Wain lam khan Rajasthan le Madhya Pradesh district ehmaza chu khau la puit ling lo rolin anti boyani Heng State Local Circle Office zani in district nei tu tenen tang rolin khau puang ti rem dan tur uluk takin an ro manani Gujarat sarkar chon sa zo ka dam doya phobe puya kalpuya khau hi kha Gujarat marlam district ka te luar zwalin bo balding lai an se chena sa thle to ani
Madhya Pradesh po khaw puang terem turin ngor takin malakani a district tam tak chuan khaw nodar nan siren anteriani Chanchinthar ti top na tlang pui Mizoram mi state pona tangkhang te shwai hona turba ka Kolasep district lam ria duty te puina turin chief minister's relief fund changin chengnoi som chuang pek chuani Health Minister Dr. Althang Lianan Zarem Sia COVID-19 damlo enkol dam tu Dr. Le thok tu te hna lom tu soina thil pe ka hlan Chuleng wanga Delhi changa sia district ho tur phur tu bus tu tukin khan toipui South Khodaya acha swala liamna lutuk anom shria ta ni lo Nagaland Arunachal Pradesh le Assama COVID-19 shikai mu bel zel ani chuti song chu Chanchinthar kan puan thei